vizije, ja nekad objavim u godinu dana, ne znaš. Jel, znači da Ima ono ribolovne rijeke mi izredno. Jel? Ima li radi li šta? Ne, ponekad. Ima li šta u mreži? Nije li sitno? Onak. Možeš vidjeti, ja sam do auta. Nešto da uzem, nemam vremena, moram malo popiti. Ne volim mi to snimati, onda tu viš neš sutra imati mjesto. Jel? Velika voda. Jel da? Ona sam malo pani, ona će si ići gdje treba, znaš, koto, nego ona sad jaka voda još, bit će ovo. Ovo dana, bit će idući sedmice, bit će dobro ovih par dana, ako ne bude kakvi kiše. Da. Sve ovo gore. Gore do DD-a, ova strane, ono, imaju oni što čekaju šarane isto. Jel da? Dole. Ovdje na dno. Ima šarana isto, bilo je dosta. Da vidimo sad. Koliko ja se prevori? I tu riba dođe, leži, zimuje, priprema se. Od 1. marta trebalo biti zabrana za bijelu ribu. Ma da. Do 31. maja. Ja. Zabrani ta se riba većinom rijeti, sa škobaj, ploca, mren, plen, sve. Jedino som je do 15. juna. A šta je sa društvom? Jel postoji društvo sad? Ove godine nismo dobili koncesiju. Jel? To je ministarstvo, nije, ali ja mislim predato je potpis podnijeti društvo i ja mislim možete loviti na stare dozvole ove godine. Još uvijek. A iduće od 1. januara će, ja mislim, krenuti udruženje, društvo i krenut će to da ribočuvar može vršiti kontrole i to. Sad nema ni čuvara, jel da? Pa on
obiđe samo, ali pošto nema ovo, nismo dobili koncesiju, on ne može onda da radi svoj posao. Ma da. Uglavnom na stare dozvole se ko ima od prošle godine i love ovu godinu. Jer sad nema za mjesec dana za mjesec dana sad da se kupuje neku dozvolu za ovu godinu. Da. Da će do iduće godine. Ja mislim da će do iduće godine biti dnevno 10 riba da se ulovi. Noćnog ribolova neće biti, ja mislim, i neće iz čamaca. I od 1. marta do 31. maja bit će zabrana kad je riba u mrijestu da se ne lovi. Ali to nije društvo, to ja mislim dopis će doći od ministarstva. Da. Dosta se lovi, nema kontrole, tako je bilo svugdje. Treba biti sprega sa čuvara i policije i prema svakom da kazne budu i da ima neki taj kodeks. I onda će biti za sviju mjesta i 10 riba kad se ulovi, svi mi lovimo i preko više. Nemaju neki izvor prihoda, vjerovatno i onda. A i narod traži, pošto nema ni ribnjaka sa Niča, nema ribe ni gdje kupiti. Dosta je kvalitetnija riba, ova riječna i zdrava. Ova naša. Evo je. Ja. Evo, nato mi. Sad hoće li izaći, ja znam. Vrat plovak. Vrat plovak ide na tebe. Hvala. Ovo je, ako im reno, ovo je najborbenija riba od bijeli riba. I to je čista uživancija. Jedna od najžilavijih boraca, to će većina ribara, 90% potvrditi da je. Ti ako možeš doći iza mene dok, pa ćemo vidjeti šta je, kako je, ako sjedne izaći. Tanaki podvez i... Koja je debljina laksa? 0,18, 0,14 podvez. No, pa dobro, to je za ove uslove tanko dosta. I onda pogotovo ako je neka jača riba, on kontroliše sad svoje, to je teste da će. Ako izađe, dobro, ako ne izađe, nikom ništa. To traje po 5-10 minuta borbe. Evo, sve je nadrilano, sve je u redu. Inače, svake godine otvorim sezonu ovdje za mrena. Nađem ga. Dešava se kako izmorite i onda na kraju ode, ali ako je uzeo trebao bi izaći.
izuzetno jaka riba. Bogom, ne znam, na tu struji gdje možda i tu. Pokušaš ga tu, ako ništa. Ali ovaj... Vidiš, ne? Ajde, to se neko gulišće. Terka. Euu. Ajde. Euu. Ja napraćamo više i tako ćemo vas, da ostane tu. Hoće li? Hoće. Bisto. Vište. Je li ovo vaša meša? Da, da. Ovo je dobro. Šta je ovo? To ima škobalja, najviše. Škobalj. Najviše škobalja. Na kruh ide, a? Kod da, Angel. Francuzi. I nakle buju ova dvojica, braće i oni. Lovili nakle boje. Eto finog komada. Pravi. Gdje ćeš ga sad držati? Aha, ićeš po mrežu. Dobro, dobro, stavit ću popala. Je li to za portal? Dobro, jesti. Šta je to? Mrež? Mrež. Ajde. Dobro, dobro. Ajde, snizujem mrež. Ti nešto ne to nešto kako ćeš ići. Možda ja idem.